Ibarat lerehe amat ya malam Jumat. Main-mainan amat ya budak hiji acan lewatnya. Iya awat teradis amat tumpenya. Asup bola hancur. Emang saya jailan gua ini. Nyalian kalau aku kumaha. Merinding. Wah bener ya budak nyalian ya. Awak doang gede. Ya di sana pun jailan dapat kan ngising-ngising pun bener. Awas saja tadi sana bikin suaranya. Lah, kucing meren. Wah bener ya budak tuh bisa neleun aing ya. Rapa. Wah emang seanyar ya doang ya. Rapa. Kenaon ya? Kenaon coba kenaon? Aing ngelukeun di masih sangar amat nih. Kamu usah, ayo ngomong di harba yuk. Wah bener ya budak pololos kabeh. Yuk bagus jawab dia. Aduh. Wah bener polos kabeh ya budak lah mangsa aing ya. Apa sih merinding tuh? Oh saroy aing merinding. Wah, saya ngelukeun aing gitu. Aing cicing bae. Coba bagas kalau nyintrak aing, kugusan cilian keur nyeri. Anjing tuh. Semua bau amat nyakan naon gitu. Aing itu pintu coba, asal nuduh bae teh. Tunggu sa anu ya urang doang anu duaan di dieu. Aduh. Oh, liar ya aing. Oh, nyeri amat yuk. Kas. Bagas. Ora apa sih kunaon? No. Apa? Apa bukan apa? Apa? Apa kemana lagi? Apa?